Alright bafethu ngiyabingelela elami igama lami nguSiphiwe ngokantombela bengicela nje ukuthi umuntu uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo nganza kwethu ngaphambi kwa wonke into ekumele ngichazele yona bafethu yabona ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuvota le channel inominate lapha kuma Satma Awards uma uvota ubhala nje kulula kakhulu SMS 052 Satma 19 kule number 32436 kulula nje kakhulu bafethu ukuze sokwazi thola le best YouTube channel so bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ni support SMS ibizwa 150 ungavota noma kangaki. This is our second episode. Ngiyakhumbula ke nye sayishaya sashoda ngawo ukuthi ke ama bodyguard sasingenawo nami ngayithi wase ngithola ama talk slam ngathola izinto eziningi lapha ngibanje umunye usisi ohlelweni lethu lomnandi kakhulu lapho khona sithi ke isithembu lapho khona ke esuke ke umuntu ezositshela kabanzi isithembu ke special sifuna ke izithembu zabantu engakhishiwe nje engakhishele lutho nje ithembe njalo ukuze abantu bekwazi bephile ubuqiniso bephile bafethu ukuthembeka bephile innocent. Uma nje mfowethu usuthole umuntu unayo kodwa umuntu obamba naye kodwa nje usuthole omunye futhi phela enza ubuqiniso mfethu ungaze kuthi uyajola ungayenzi lonto leyo ungaze kuthi uyajola mfethu njengamanje shayela mina ngizokwathi mina ngikusize mfethu ngikwazi ukuthi ngikusize nguhlanganise begcine behlangana abantu laba ukuze sikwazi ukuthi ke yonke into bafethu siphile uqiniso kube right yonke into bafethu njengamanje ngisho ngabe kuthi usisi mfethu ufuna nje ukuthi hayi nazi intshebe zami noma ngifuna ukintroduce enye intshebe la kodwa ke specially abantu ke abasuke bezo introduce ke vele uyazi ke nawe ukuthi ke vele abantu abasuka uthola lapha bamnandi yabo guys yabona ngicela ukuthi ngempela ke silibambe leli bhano elisuke njengamanje sibone ukuthi ke ngabe ke kuzokwenza kanjani ngalezi ayikhathi ke baningi abantu ababengithinta besho ukuthi awuzoso mfethu nami nginaye ngila igoli ngila kuphi umuntu wami ngifuna ukuthi kwazi ukuthi hayi cha mfethu azi ukuthi ke senginomunye umuntu engibamba naye zokusiza bafethu sonisiza bafethu nonke njengamanje ngibhayile nalo iqhawe lakithi asikubingelele iqhawe njani zoso mfethu siyaphila inkunzi yombhemo kuyaphileka mfowethu kuyaphileka hayi ngithe angikuthinte lapha nkabi ngokwesimo nami engibhekene naso esingesibike kodwa uba nokwabaqala cha mina nguxolani wamhlongo mfowethu ngibuya ngapha emakhaya nje kwahlabisa awusuka uyabona ke wenza umkunzi ngampela ke qhawe lakithi uma ubuya ngapha kohluhluwe hayi kunjalo impela phela ngapha ngakithi insizwa funa yenza izinto zayo iqonde hayi ukuthi mayenza izinto zayo lokhu ihambela phansi ngoba ekugcineni funa ikhanye ihlala obala so nje nami ngubhalele lapha kodwa ke isimo sami hayi ukuthi sihle ngoba phela sobuhle kodwa ke nje ukuthi sengifuna ukuthi sihlale obala manje ngingalokhu ngenza izinto ngendlela eyokufihla kushuthi ke lapha nkabi yami bengifuna nje ukuthi umuntu lo engiphila naye ngimazise ngomunye engiphila naye ngoba into enginotisayo endlini before bethanda ukuthinta ifoni yami eyicofa manje sengiba nakho ukuthi ngicine sengisaba ukuthi eyithinta ifoni yami ngezizathu sokuthi ke sekukhona lo munye engiphila naye and sesithe ukuba nesikhathi futhi sisonke so bengifisa ukuthi kulo ebengivele nginaye ngimazise ngalo omncane senginaye manje lo omdala qhawe ubani wakwabani mhlawumbe nahlangana kanjani naye hayi lo mdala unobuhle wakwamkhize sahlangana nje ngapha emall eMidway Mall hayi ngayithanda intokazi emhlophe etheqwa kusuka hayi sahlangana ke nje kalapho kodwa ke sesithe ukuphila isikhathi eside impela naye mhlawumbe isingana isikhathi senisiphilile mangaphosisi mhlawumbe u3 years sesinawo 3 years sesinawo ayi manje ngiyabuka bengithembeke kakhulu kuye ngcono ngiqhubha ukwethembeka kwami ngokuthi ngiphinde ngimvezele ukuthi cha sekukhona omunye ngoba ngiyabona ukuthi naye sekunezinto akayisolayo kodwa lo munye ke isenesikhathi singakanani mhlawumbe nibamba naye
hayi lo omusha mhlawumbe sina 3 months manje. Oh yeah. 3 months. Kodwa ngiyambona naye umuntu wesifazane oright. Yeah. Umuntu wesifazane oright futhi engikuqondayo kuye ngazi ukuthi uliphokophele iphambili. Udinga kahle umuntu wesilisa, udinga indoda. Ayi ngabona ukuthi uyabona mangathiwa mhlawumbe leli ithuba lokuthi ngimbeke eduze ngiyaliyeka. Mhlawumbe futhi ngingayisola ngcono khona ukuthi ngim-introduce aziwe. Yeah. Ukuze noma mkhulu naye yazi ukuthi usekhona umamncane ngoba phela uyazi nawe King Zoso ukuthi uma uzothi udedela ngapha uzothi uyadedela kanti udedela okuyena yena. Ubambo lwethu asilwazi ukuthi lilele kuphi. Awusuka. Asilwazi ukuthi lilele kuphi ubambo lwethu. So akulula ukuvela udedele. Ayesoka qhawe. Mana ke ngifuna ukuthola la ukuthi ke izipho ethi izathu ngempela eziqondile ngempela ezenza ukuthi nawe ke mhlambe ube umuntu ofisa ukuthi ke umlamanise kanjalo mama. Izathu nje eziqondile ayangazi phela noma kubalekile nokukhuluma nje. Hayi khuluma qhawe phela ngithi open qhawe uzokhipha qhawe la kithi wenzela nezinye insizwa lapha emakhaya ukuthi nazo zibe nale yanto leyana mfowethu ukuze ikwazi ukuthi ibambe isibindi ayiphele into yomjolo qhawe la kithi. Hayi cha akukho kutheni ngiyamthanda impela umama kwami siyazwana kuhle kodwa nje into engiyiqonda kuye unokuvilapha. Oh yeah. Unokuvilapha kanti mina umdlalo wasekamelweni ngokhonzile kakhulu. Oh yeah. Ngokhonzile kakhulu ayiyena uyavilapha manje ngiyabona kunokube ngimkhiphe. Yeah. Ngcono ngimgcine ngoba usamthanda. Ngoba ngisamthanda. Not ukuthi angisamthandi ngiyamthanda impela. Hayi kodwa mqhawela kithi mina mfethu ngithanda uqiniso bakho nanento nje mfethu ukuthi awukwazi ukuthi umdedele mfethu eyoqala uthando lusha kodwa kungcono ukuthi umtholele omunye umuntu azomsiza. Ngiyazi khona ukuthi ngaba nezingqinamba khona lokho engizokusho kuye kodwa kubalekile ukuthi sikukhulume mhlawumbe futhi singakukhuluma kahle sesibhekene sengimchazela naye ngoba ngiye ngimchazela ukuthi mama indlela ovilapha ngayo ugcina nami ulimaza umzimba wami. Bese thini yena? Ayi kuba yikho nje ukuthi phela yena akayithandi. Hayibo uzophendula njalo into mangayithandi fanele yenze kanjani. Awukazi umnyonyombele ngisho mhlawumbe ngezinto mhlawumbe ethizeni mhlawumbe zomaphilisi nokuthi mhlawumbe angazi ukuthi noma khona izinto ezikanjalo mhlawumbe ukuze mhlawumbe umfakele ekudleni mhlawumbe azizwe naye ethakasela. Angaze ngakuzama lokho ngoba inkolelo yami kabi ukuthi ngcono umuntu mayengafuni ngiyeke ngoba manje lo mhlaba esesiphila kunezinto zawo. Yeah. Uzothi uzama ukufoster bese kuthi uraphile. Yabo. Yeah. Ngcono khona maye ukuthi yena unezinto zakhe akafuni namhlanje. Ngidansele leso siginci sakhe kodwa kwase kungifikele emqondweni ukuthi kubalekile manje mhlawumbe nje kuyenzeka nje cha uthola ukuthi mhlawumbe akafuni nje ngempela uthothi inkunzi imile. Kuyasi impela yikho ngisho ukuthi umzimba phela nayo uyalimala uyazi nawe uyinsizwa uma nje kuzonyakaza igazi kodwa ugcina ungatholi. Ayikeke makalanye bafana bakithi awu ngeke usuboke qhawe wena ubhizi igoqele enqubo. Hawu impela ngize ngayitshela ukuthi mhlambe usenomuntu akanaye. Wathe ngale ekitchen enza izinto ngantshontsha ifoni yakhe. Ngangena ngapha ku WhatsApp ku Facebook hayi ngabona akunamuntu kushuthi nje uyavilapha kushuthi kuye nje egazini lento yobuvila. Kodwa endlini unjani ke ekhwishizeni mhlawumbe ukupheka nokuwasha? Hayi cha umfazi uphelele lapho. Oh yeah. Futhi nje ukumthanda ngiyamthanda. Kodwa manje lesimo yise sigcina sengiholele lapho. Ngoba phela kumele phela isebenze phela. Kumele isebenze phela yadalelwa khona ukusebenza. Kwayona ingane iyodwa akasafuni futhi isikhandele. Oh inengane yodwa. Sinengane yodwa. Mana qhawe kodwa ukhona into okhiphile kodwa kulo 3 years qhawe. Ayi bengakakhiphi kodwa qhawe. Usengigejile. Hawu. Cha inhlelo ikhona. Inhlelo ikhona. Njengoba sikhulumile nje naye ukuthi nje ngoDecember ufuna ngihambise ekhaya kubo. Awusuka. Kodwa manje ushuthi umbhalisa itest ke phela ngalento lena hayi. Ya kodwa inhloso zami bekuthi ngifuna ukuthi khamba okwakubo. Kodwa nami ngibe ngihappy. Oh yes, yaqinisile. Ngibe ngihappy nami kungaveli ikhambo kwakubo kodwa ngibone ukuthi
kodwa la ngiswaywa kakhulu ikamela phela iwona key manje yabo ekamelweni mangayiwa ayi kulimaza nenhliziyo lento igcina nalezi zifise enginazo nalemcabango enginayo engazi ukuthi ngiyayihlehlisa kanti akusikho ukuthanda kwami ukuyihlehlisa kodwa ukubuka ngoba ngicine ngicabanga ukuthi mhlawumbe akangithandi mhlawumbe uyajola gcina ziningi nje izinto emqondweni ayiqhawela kithi ngiyacabanga ukuthi bafethu iyaphela qhawela kithi asihleleni thina nje olunye usuku sokwazi ukuthi ke siphinde futhi sibuye ngalo khona la sikwazi ukuthi ke mhlawumbe ke kodwa mhlawumbe nje iqhinga mhlawumbe esingalisebenzisi lona lelo ukuthi ke nithi nje hayi mhlawumbe nizoyishuthela nje uyabo nje nizoyishuthela ufuna nje ukumveza naye ebantwini ngoba mhlawumbe naye ngakuthakasela lokho ukuthi ngoba phela amadoda manje ayafihla mfethu yabo so manje ume ethola nje naye lonto leyo platform ukuthi awu mhlawumbe nje zomveza nje ebantwini mfethu ukuthi naziwe njengamalovers yabo ngiyacabanga ukuthi into mfethu naye engayithakasela leyo uyakuthanda ke yena ukuphuma ya hayi uyakuthanda hayi uyabona ukuthi ke yithupha ke mfethu ziya kwi cigarette hayi lapho ke impela ngamuyina idabula hayi siyabonga qhawela kithi ahleleni mfethu usuku thina engcingweni mfethu bese ke siyabuya futhi siza la bonga mina mfowethu ngiyafisa ukusizakala ngiyabonga nkabi yami alright bafowethu igama lami ngusiphiwe ngakwantombela njengoba ngithemsile bafowethu ngathi sinomfowethu sizokwazi ukuthi sihlele olunye usuku esizokwazi phela ukuthi ke sikwazi ukuthi silihlele ukuzeke umfowethu njengoba beseshilo ukuthi ke cha uyafisa impela naye ukuthi ke ezovela nje bakithi nomama wakwakhe mama wakwakhe bakithi siyabingelela njalo siyaphila bakithi hey bakithi uyasitshela kumfowethu la emafonini lapha masixhumana naye uyasitshela ukuthi hey mfowethu ngicela mfowethu ukuthi uzongivezela mfowethu isinqanda manje sami awu mfowethu awukhabazela uzosivezela ukhabazela mfowethu ngoba manje nokhabazela sesiphushe kakhulu mfowethu uyabo manje vele mfowethu siyafisa nje ukuthi abantu soququmezana nabantu ngothando ukuthi uthando libaluleke kanjani uyayibona lonto le awu mfowethu siyabonga ukuthi usinikeze ithuba nje nawe ukuthi ke sikwazi nawe usizokubona ngoba ushilo wathi siphalaphala hayi lesona Yesu hayi isona ayikhabazela hayi khabazela baba mfowethu mhlawumbe nje awuphinde umtshele nje mfowethu umama phambi kwababukeli ukuthi ke mfowethu isizathu mfowethu njengoba nami sengithe qaphu esenze ukuthi nje umama mfowethu umbize mfowethu ukuthi nizovela kumabona kude mama njani ngiyaphila baba njani hayi ngiyaphila nami khabazela hayi cha mama ngithe angukhiphe nje kwesizo vela lapha kombukisweni bhanya uyazi ke nawe ngiyakwazi phela into oyithandayo ne-TV into ikhonze kakhulu bayi ngiyabonga ngithe nje ake size ngapha sizohlala nje la noZoso sixoxe ngosixoxa ngakho nokubuka ke namavideo umkhonze kakhulu yabo so nje yikho ngilethe kuye ukumbona namhlanje manje mama nje awuchaza nje mfethu ukuthi mhlawumbe nje nahlangana kanjani bakithi neqhawe le ngangisemoli nje kwangibona khona hayi sangiphethe kahle kakhulu yini nje futhi yachazayo kwiqhawe lakithi leli okwangichaza nje umuntu onomoya ophansi njengoba nami ungibona nje ngiphansi ngathi noma sengingenile kunenhlonipho kakhulu siphathene kahle nje isimngaka iminyaka mhlawumbe nibambana isi-3 mphathene kahle nje bakithi kakhulu akukho nje okunye kodwa awukwazeni wabuza ukuthi hawu baba kodwa phela uvela nini iminyaka ibisiminingi kangaka siseyinhlelweni useyinhlelweni bakithi ubumbekisi manje nomhlawumbe beyibekele besiyibeka sobabili nawe udlala indima nawe ukuthi ekuveleni khona nawe ngincedisa phela kumele sibambisane kumele kodwa phela ukuthi ngibeke yami imali mhlambe kuba sesihlala sobabili endlini ngiyasiza mhlambe nake siyabambisene nje kahle khawula kithi yini mfethu eyakuchazayo kumama mfethu awusho nje mfethu naye ukumbuyisela nje mfethu emuva akungasho nje Zoso ukuthi cha abakithi nje abangiletha kuye ngoba ziningi phela izintombi emoya uyabona nje nawe ubona ngapha ubone ngapha kodwa ngathi mangibona yena igazi lami lathi nje awu nayi le ntombi
ngayibona nje sekungifanele ukuthi ngingakhuluma nayo ibe umuntu ovusa umuzwa wakithi hayi nangempela ngasondela eduze kwayo awusuka wayithola ngempela le yanto le yani hayi ngayithola ngoba phela into ebalekile kumuntu wesifazane okudlula yonke into impatho nesineke nje nokukwazi nje ukubekezelelana mama yinje ekwenza ukuthi nihlale nje iminyaka emingaka nomfowethu mhlambe nje ongakusho nje engakusho nje ayikho into mhlambe engangenza ukuthi vele ngisuke kuyena kuyiyena nje le ndoda engangiyifuna vele empilweni yami uyahlonipha mayenephusa futhi uyaboniseka futhi kalikho iphusa mhlambe into engangihambisa into zomjolo nje kanjalo kuyo leminyaka emithathu nje ngikhona siphathene kahle sibambisene kahle nje kakhulu akwazi ibambe inkunzi yami esephutheni hayi lutho ngabe ngiyamsukela wenza iphutha cha we hayi lapho ngiyacophelela kakhulu awusuka nawe futhi awukwazi ukubamba umama hayi angaze ngimbamba hayi cha bafuthi niphila kodwa impilo eqondile mama motivate abantu emakhaya mfowethu ubatshele nje nawe ngezinto mfowethu nje ongayitshala mfowethu ukubona othandwe induze bephusha iminyaka eminingi kangaka engakusho nje ukubaleke kakhulu ukuthembeka ukuthembeka nje uthandweni ngona ukubaleke kakhulu nenhlonipho ke inhlonipho ibalekile nokubambisana ngabe ukuthi indoda kumele ukuthi kwenze lokho is a must ukuthi wena kumele iqinise ngemali hayi akuphoqelekile lokho akubambisana nje ukubalekile nizoya phambili ke lapho siphinde futhi qhawela kithi nawe uphinde utshele futhi ezinye insizwa qhawela kithi ukuthi nje fahla ngamazwi hayi okubalekile nje iqiniso maniso othandweni iqiniso nanokuthi nikwazi ukuthi nifundane nobabili ukuthi nidingani nifundane futhi ukuthi uma umuntu wami sengimazi ukuthi yena uyakhuphuka masidiniwe futhi uthatha isikhathi ukuxola funa mina ngigcine sengikwazi ukuthi mina kumele ngikwazi ukuzehlisa ngingakucabanga ukuthi ngoba ngiyindoda ayikho irole yokuthi ngizehlise funa ngizehlise noma ngathiwa ngiyindoda ukuze izinto zizolunga iqhubeke zibe right umntwana naye ngithi yebo sinaye awubakithi awazocabanga nje usho umlamanisa ayisumlamanisa masevele ekhaya kanti uba ongivela cha hayi shooting nje asezaphuma amaqinisi umama impela uma usulathu hawu ngeke cha ngeke ngempela usuwenza iphutha ngempela hawu ngeke kodwa mfethu nje ngiyajabula nje bafethu nami awuthi ngiyibizele nje isivakashi mfethu isivakashi esinaso awumbize eqhawula ke nami awungeke phela mase kuba u2 by 2 nami ba nomunye umuntu wami nami eceleni umuntu wami nje nami eceleni yabo ke sibe nje 2 yabo 2 ukuze experienceana ukuthi imjolo ngabe ihamba njani yabo siyabonga qhawe so bafethu ngiphathele naso isivakashi nami esingakumina lesi nginiphathele nje sona ngithi nje nami ngifuna nje uzosibona mama yezo cause kubalekile ngempela ukuthi ni kuba abantu abazanayo yabo kodwa nje qhawela kithi mhlawumbe nje usungasinakhunje nje mhlawumbe siswami kuba igama lakho sesiqala nje asiqale ngala Lendela umthetho batshela abantu umthetho awudingiswayo wakumnenda uhlabodwa bomnenda Mpangeni umthetho hayi suka ayichawaziwa muhle yeso ngiyabonga so bafowethu siswami kahle udaba nje umfowethu awumchazele mfowethu kahle ukuthi kahle izathu sonke osibhayele sona isiphi mamkhizi ngizocela nje mama ukuthi wehlise umoya futhi uqhubeke ngalenhlonipho engikwazi uyiyo noma ngathi udaba mhlambe esizokhuluma kuzoba udaba oluzoba nzima kodwa ngizocela ukuthi nje ulibambe nje ngendlela eright sikhulume sizwane hayi futhi akusilo udaba olubi ngalendlela ukuthi usungazwethuke cha ungethuki mama angithandi ukubona uthukile cha bengithi lapha mama angizokwethulela umsizi wakho umsizi wami cha ukuthini umuntu umsizi wami
ngithi angizokwethulela nangu untombazane engifisa ukuthi nibambisane naye ngokuthi siqhube impilo siye phambili ngoba uyazi nawe mamkhize kukhona lapho kuhamba kubuye kudingeke khona ungathi kungathi ukubanjiswana nje. Ungangisanganeli mina. Angifuni kubanjiswa. Kephi la ngishoda khona uzazongitshela usengifuna ukubanjiswa. Ngiyezwa mama ngendlela futhi ongithatha ngayo kodwa ke njengoba ngila ngizocela ukuthi lokhu kubalekile ukuthi ngikukhulume kungabi imfihlo ngoba imfihlo ekugcineni ayinawo umvuzo omuhle. Okubalekile ukuthi ngikukhulume ukuthi wazi ukuthi usekhona omunye umuntu esengiphila naye. And nginesifiso naye ukuthi futhi siye phambili njengoba nawe ngafika kuwe ngakucela ukuthi sibambisane naye futhi ngisacela ukuthi umemukele engene phakathi. Njengosahlulwa yimi nje ngengedwa lo wesibili uzomenza njani? Cha ngeke ngithi mama wena usungehlule. Akukho lapho sangehlule khona. Akukho lapho sangehlule khona ngoba ngishilo ukuthi ngoDisemba ngiyeza ngizovela kini. Ungafaka kanjani umuntu esithatha empilweni yethu wazi ukuthi siphila kanjani mina nawe? Uyangijolela uqale nini kona ukujola naye? Okubalekile mama ukuthi fanele ngithi ngiyovela kini ngibe ngivela ngineqiniso emumva. Ngibona ukuthi kuzongilimaza enhlizweni mangizothi ngivela kini kodwa wena iqiniso ongakutshela. Mina ngeke kungilimaze lokho kwenzayo. Kungcono khona sithi siyaphambili kodwa noma kukulimazile sesikwazile ukuthi sakukhulumisana. Angeke angene umuntu wesibili othandweni lethu. Emva kweminyaka emingaka sithandana ngikubekezelele. La siba ngathi impilo iba ngcono khona wena sowufuna ukufaka omunye umuntu wesibili. Ngobani? Cha mama ngicela nje ukuthi ngiphumele neqiniso. Mama uyazi na ukuthi ekamerweni kufanele ukuthi kuyiwe ngoba kuthanda wena. Lento iyangilimaza mina, iyangidla ngaphakathi. Kodwa isizathu salokho uyasazi. Siyahlanganisa empilweni nami ngibuya ngikhathele ngiyaphanda ngiyasebenza. Manje bona kuyiyona solution ukuthi uzofaka omunye uzokwandisa ezinye inkinga phezulu kwale inkinga esinazo. Ngicabanga ukuthi mama lapho nawe bekungakwenza ukuthi ukukhathala kwakho ukwazi ukuthi uphumule kahle uma mhlawumbe ngisengapha. Angifuni umuntu ozongiphumuza. Okanye ongcono angiyeke umsebenzi kuze ngizohlela ngingakhathele. Ukwazi unginakekela wena. Hayi ukuthi ingene omunye umuntu. Kushuthi mama wena ufuna ukungitshela ukuthi into eyenza ukuthi ekamereni ngiye ngoba kuthanda wena yingoba usuke ungakhathele usuke ukhathele ukhathaza ukuthi ubuye emsebenzini. Uyakwazi nawe lokho. Uma uye kumsebenzi sesisoya kahle ekamereni. Soya kahle ayikho into ezobe ingikhathaza. Ngiyakuzwa ke mama lokho kodwa ke phekwakho konke lokho kunjalo inhliziyo yami bese ngiyifakile nakuye lo esengimkhethile ngesizathu sokuthini bengikhishwa uwe endlini ngokwezenzo zakho. Kunzima ukuthi sengathi manje ngiyakuxosha ngoba umama wakwami uthi usezokwenza kahle ngoba lokho kuzokwenza ukuthi nawe ngingakuthembi kokushoyo ngoba ngizamile ukukukhulumisa ngize ngathatha isinqumo nje sokuthi ngithole umunye umuntu ngoba ade ngibona ukuthi uyehluleka ukuthi lento le uyihandlishe ngendlela eright. Akho umuntu kodwa ozangena phakathi kwethu. Inkinga vele ukwena ukuthi wenze njani. Inkinga vele sesiwami vele usekhona. Angeke akuqhubeke leyo nto angimfuni. Hawu kanjani? Okanye mina kozophuma. Mana ayikho. Yena akakhethe ukuthi ukhetha bani phakathi kwethu. Ayikho lonto leyo. Angithi uyakutshela umfowethu. Mana siswami. Siswami angithi uyakutshela umfowethu ukuthi vele sebeqhubile vele isikhathi. Mfowethu awumtshela umama ukuthi mhlawumbe senibambana isikhathi esingakanani naye nakho njalo usisi. Awu mana mfowethu awumtshela umama. Mana mfethu. Ungenze njani? Mana mfethu awumtshela umama ukuthi senibambana isikhathi ngani. Alright mamkhize ngicela wehlisa umoya. Awukho umoya engizowuhlisa. Mana mfethu. Kodwa inyembezi ziyalimaza uthando. Uzobukisa ngami bantu laba. Chabo. Ngihlezi ngisho mamkhize ngithi inyembezi ophakathi kothando lwethu angiyithandi. Ngiyacela mama ngisacela wehlisa umoya. Ayikho into engicela yona ayikho. Ngiyacela ngisacela wehlisa umoya. Ayikho. Ngisacela wehlisa umoya. Ngicela wehlisa umoya. Awumthulise mfethu. Hey wasebukisa ngami. Yini ungizizile ngani?
Mana khabazela mfethu. Khabazela. Ayikho into wrong eyonakele la khabazela uyezwa. Uyezwa khabazela. Angimfuni. Mana Akakhetheke ukuthi uzokhetha bani. Akekho umuntu ozongena phakathi kwethu. Mana khabazela. Inkinga vele khabazela umuntu vele. Kade vele babambana mfethu awumtshela umama ukuthi senibambana isikhathi esingakanani naye. Kade nje nishuka-shukana naye. Noma ngathi isikhathi singakanani. Yeah. Angeke ngimamukele futhi akakhetheke ukuthi uqhubeka nobani. Cha uzoqhubeka nawe wena ngithi vele inhlelo vele zonke seyiqondile vele zokuthi vele uyazi ukuthi isithemba ngisifuni kangakanani. Lutho inkinga kusona isithembu lesi yabo. Ukuthi nje umuntu azokusiza yabo. Angifuni ukusizwa ngiright angifuni ukusizwa. Lutho angithi unamaleki umfethu lokho thina sibizele khona ukuthi ibingekho enye indlela besingalungisa ngawo lo maleki. Uyahluleka nje uyahluleka siswami yabo. Siswami uyahluleka siswami yabo. Nami ke ngizoso sekunzima futhi ukuthi ngikhulume ngoba ngiyalimala phela nami enhlizweni umama kwami mayisekhala kanje. Cha inkinga mfethu sisi inkinga usizomenzani sisi. Ya ngiyamthanda phela ngiyamdinga futhi ukuthi naye sondele kodwa mayisekhala kanjena umama nami ngiyalimala angaze ngamkhalisa nangolodwa usuku. Angaze ngamkhalisa nangolodwa usuku manje yabo mangibona sekuphuma inyembezi kuthanda ukubanza imanyana. Kuthanda ukubanza imanyana angazi kodwa ke inkinga ngiyamthanda naye. Yeah. Mana mfethu siswami siyacela mfethu ukuthi uwenze uqiniso yabo. Vele izinto zakho wena iqondile wena. Wena mfethu unomsamo okhanyayo mfethu yonke into yakhe yakhanya. Alike iqiniso ngizona. No mfethu usisi abe umsizi wakho ngoba uyaleka nje. Khona lapho oshayeka khona. Awu ene. Khona lapho ushayeka khona inkinga yabo. Angishayeki indawo ngiright. Njengomfethu sizoyilungisa ngendlela eright hayi. Ngeke inkinga nangu phela usisi. Nangu usisi inkinga ubambana naye. Benze njani beqhubeke bentshotshana. Ngoba phela bazoqhubeka bele kubentshotshana. Yilokho kubalekile kuwena ukuthi ube umuntu onamanga umfethu. Yilokho nokubalekile kuwena ukuthi ebeqhubeke bele kubentshotshanela. Ngoba phela umfethu kahle wenza ukuthembeka mfethu kuwena phambi kwakho. Uyakuchazela ngisho izathu siswami zokuthi mfethu nazi into lekha kuzona and uhlele kutshela mina ungitsheli wathi uhlele kutshela mfethu wena uvela ube nezaba zakhe ezithize njengoba sekutholela umlekeleli usekhathele na udola ukuthi elokho ejole yabo egcinene ngazi umbamba egcineni yabo awuyibuke kahle mfethu lento ekhabazela awuyibuke kahle lento le yabo khabazela awuyibuke kahle khabazela uyabo akenze ngendlela yakhe. Yes yona ngendlela yakhe le yazokwenza ngayo ukuthi wena wazi ukuthi uma engekho kuwena usuke esuke kunangu sisi yabo. Kodwa mina ngiyaphuma ke. Awukwazi phela ukuphuma uyacabanga buku usunengane buku lo muntu bese uzokulethela amalobolo ngoDisemba buka awubuke nje buka kusele November December buka mama ngisaphela sikhulumisana buka November December December nje ukahlasa kusela inyanga eyodwa mfethu wena ngekikizwa kini uyabo umuntu wesilisa mfethu okwazi ukucabangela kanjalo esikhathini samanje akekho mfethu uyabo ngoba abantu besilisa manje bayazenzela izinto zabo beyishile kanjalo kodwa umuntu okwazi ukuthi ecabangele kanjena mfethu ekwazi ukuthi ezokulobola kade lokho ebeka imali mfethu bese phinde futhi ekuvezela ngokusobala mfethu engakwenzeli mfethu lento yomshitho uyabo uyayizwa lonto leyo khabazela ayikho into engizwayo bazoqhubeka ke abenze ngendlela yabo. Hayi ku right ke khabazela yabona nakhabazela ingakho ukukhonzile yabo khabazela umfethu umoya wami ukuthandele okungithande nje mfethu uza sihlangana nawe khabazela ngakuthanda uyayizwa lonto leyo ngakubona ukuthi mfethu umuntu oright yabo and uyayibona futhi lento leyo ukuthi khabazela umfethu ukhuluma iqiniso yabo siyacela khabazela ukuthi ummukele mfethu usisi siswami uyimisele nawe mfethu ukuthi uzwane nawe sisi ngiyimisela ikho phela into engizoyenza ngoba indoda angeke ngize ngiyiyeke hayi indoda angeke ngiyiyeke phela ikho into engizoyenza nami ngithi yabo futhi uyamhlonipha vela ngithi ngiyamhlonipha wangitshela ukuthi ukhona ngangene ngazi vela benenza kanjani mhlawumbe nibonana kanjani
besibhuka sometimes ngihlala ngedwa endlini bebuye efike emini mayise emsebenzini usisi yeah angithi yes seniphushile naye yeah siphushile nje behlela nje ngendlela eright mayehamba usisi uthola ukuthi akaye emsebenzini uzoza kumina endlini emini ekala isikhathi sokuthi mesebuya aphindele nje izinto lezi besihlela kahle yeah wena mfethu awumchazele nje mfethu nosisi ukuthi siphi isizathu esenza nawe ukuthi ke umfethu mhlawumbe mekuchazela nawe kube lula nje mfethu ukuthi uvele uyingenele kanje yeah ubhuti wangitshela ngolo yeah ngomakhabazela ukuthi umuntu kanjani so ngabona ukuthi mangathiwa nami ngiyangena singaba abantu abakahle yeah so nje ngizongena ngeke ngize ngiyeke indoda ke vele ke yeah yini uneyachazayo kumfethu umoya wakhe nje unomoya right ukahle uneqiniso nanokuthi ngathanda ukuthi ngesikhathi siqala wangitshela ukuthi khona umuntu okhona akaze ngifihlele so ngabona ukuthi okay uloyal uyimisele nawe futhi ukuthi uqhubeke nje nawe ngelinye ilanga nani nibe ndawonye yeah ngimisele futhi ngiyabona ukuthi engagcina nami ngingenile impela ngigcina ngiloboleka nami ayi qhawela kithi yeah thina sibonga uqiniso bakho yeah ayi khona kuthanda ukubanza imanyana futhi kuthanda ukubanza imanyana kodwa ke ngiyamazi phela owakwami mina ukuthi vele into mayisa hayibo hey wena sifebe hayi sisimoso ufuna kuliwa phela kuzoliwa awu mana phela ehlisa umoya mfethu Langa. Awukwazi ngibongizeli. Wena ungijwayela. Mana mfethu. Mamkhevu usuyithatha phi into yenzayo? Suhambulwa. Ayikufanelanga lento yenzayo mama. Ayifani nawe. Suhambulwa. Yini efana nami? Hayi uyayiphoqa. Angithi inhlonipho yami yona into ngibonga ngayo le. Uyayiphoqa mama. Uyayiphoqa mama. Iyeke lento yenzayo. Iyeke lento yenzayo. Angikwazi nje mina umoya seswami yeso angikwazi nje mina ehlisa umoya seswami hey lo ungixhaphaza kakhulu lo wenzani seswami konyuluka seswami kwenzakalani wena yona into ngibonga ngayo le kwenzakalani yini ungabanga naqiniso othandweni lethu cela wehlisa umoya ukulwa kusiyi solution inhlonipho yami yini le ngikwenze yona angikwazi unje yini le ngikwenze yona akusile solution yini le ngikwenze yona yini ungenza into ebhlungu kangaka kulungile ngikwenzile into ebhlungu ngirong ngendlela uyenzelani ngicela ukuthi ke kodwa ke wehlisa uyenzelani awukho umoya engizowuhlisa ngithi yaqhubeka lento yena isikhathi eside kangaka vele ungenza isilimo isikhathi eside kangaka ungenza isilimo akusiko ukwenza isilimo yini udlale ngami kangaka uyazi ukuthi akukho engingakwenza okubalekile kuwo uyakwazi lokho yimi engaze ngithi wena ubuwenza mina isilima ngokuthi uwe obuthi makufanele kujatshulwe ngoba kuthanda uyazi ngisebenza kanzima nje nami uyindoda phela wena angithi ngize ngiyosebenza nje ngoba nakho into ongakwazi ukuzenza njenganendoda endlini ingoba ngakukhulula mina futhi ngakuthola uyekelani kusho ngeke umsebenzi kunokuthi ufake omunye umuntu phakathi kwethu ngangeke ngikuthola usebenza bese ngithi mina hlala ungasebenzi ngangeke ngikwenze lokho angikuboni kubalekile futhi lokho okubalekile lokho ukuthi ufayile sifebe la kodwa ke baningi abantu besifazana abasebenzayo futhi ababuya bekhathele kodwa amadoda ababayanakelela okufanele kwenzeke mamkhizo okungcono wena ufuna uyinakekele uyeke ukuvilapha ngoba into ekuhluphayo ukuvilapha njengamanje mfethu inkinga akusakwazi ukuthi njengamanje ukuthi umtshele ukuthi uvilapha yabo khona njengoba echaza ukuthi uyasebenza yabo ekugcineni usisi kumele aku-understand ukuthi ukhona umuntu atshelwe ngayo yabo sisi wami uyayibona loo nto leyo ayikho into engizoyi-understand uzokwenza yena ngokuthanda kwakhe kodwa mina ngiku-understand angimfundo la mina mfethu angimfuni inkinga abantu bazoqhubeka labantu bedlala amantshontsha ku-right kodwa ngakubamba
kwalento ukuthi ekhaya ngisakufuna uye ekhaya. Enda indawo isindoda yaneliswa embhedeni. Yanelisa indoda sisi. Yabo wena ungijoyeza ngey'fe. Namandla kanjani? Nama ngiyazi then. Mana kodwa egcineni kodwa kwakho konke bafowethu kumele kube nesolution. Embhedeni. Ungangibizi Sokucelela mfethu mfethu awukwazi ngempela ukukhuphula umoya kanjena mfethu. Hey nawe kahle. Hey Ngicela ube calm down. Sikwazi ukuthi sikhulume le. ngikhalme down ini ngibiza ngisifebe lento yakho. Isifebe vele. Ungangibizi ngisifebe Yes swami yes swami. Mana mfethu usho ukuthi uyabavumela mfethu ukuthi beqhubeka ngisisi. Abenze ngendlela yabo ayikho enye into engizoyisho. Yeah. Qawe mfethu ngiyacabanga ukuthi konke seku right ngakwena. Ayingasho ukuthi seku right ngakimi. Ngisho ukuthi seku right konke ngoba uyabona nje nawe hey. Yeah. Sekusesimene esinzima kakhulu. Kodwa ke umfowethu angithi uma ekutshela ukuthi uyakusisi ngeke uzobe nayo inkinga ngithi. Angazi. Akodwa usu right kodwa khabazela ngiyakubona mina. Ngiyakubona mina khabazela futhi kuzohamba isikhathi khamba isikhathi impela ube right khabazela. Uyabo? Hayi ngicabanga ukuthi nje nami King Zoso sengakudedela nje kimi kube yimi ukuthi sengikhulumisana kanjani naye. Ya inkinga uzokushaya inkinga. Hayi ngeke akufike Washaya vela last time. Ayikodwa ngathi kusami isalarm lesi. Hayi ngeke kufikwe lapho kuseyukudinwa nje ngiyazi ukuthi uzokwehla wona umoya. Yeah. Ngoba phela akukho mnandi kunoma ubani ukufika kweindaba enjengalezi. Yeah. So nje konke seningakudedela kimi ngikwazi ukukhulumisana naye sesisobabili. Yeah. Kodwa ke ngicabanga ukuthi Ayisakhiphe nje ikhuluma ngani. Alright. Yeah. Sisumoya yeso. Hayi moya mina ube phansi. Ngoba phela uzocelela wona yabo. Ukuthi noma uyavuma noma awavumi angindawo ke vele kimi. Oh yeah. Yeah. Bese ukuthazi nje kodwa njani indawo. Yeah. Yeah. Hayi qhawela kithi mfowethu. Siyabonga kakhulu nathi. hayi yabonga. Yeah. Gcine into ebesifuna ukuyazi besifuna kwenzeke lokho yabo. Yeah. Okay. Bangene enhle ngokuyiholela. Siyabonga. Bafowethu. Alright. Ebese kufisa ilokho kuphela okwenzakele. Soqhubeka nje. Siphinde futhi sikulethela amanye ama-episode ukuzokwazi wajabulela bafethu. Ungakwazi ke nawe ke uma ngabe ufisa ukuthi sokusiza ngalolu daba lolu yize kungalona udaba vele olula. Kodwa ke singakwazi nawe sikusize kwe-email yethu ethi siphiwe mbuso27@gmail.com. Siyabonga.